Ya Latifu ya Allah, Umar Khalifah leh Abu Bakar, Amir Mukminin ganto Rasulullah, pimpinan umat muslim sekum dunia. Di masa umat dengan khilafah, ujian Allah cukup dan raya. Anak Saidina nan Abu Syamah kena musibah roga mazina. Ya Latifu ya Allah, Umar Khalifah leh Abu Bakar, Amir Mukminin ganto Rasulullah, pimpinan umat muslim sekum dunia. Tapi tersayang hati cukup tak mula, nyo hukum Allah negeri. Ya Latifu ya Allah, Umar Khalifah leh Abu Bakar, Amir Mukminin ganto Rasulullah, pimpinan umat muslim sekum dunia. Di masa umat dengan khilafah, ujian Allah cukup dan raya. Anak Saidina nan Abu Syamah kena musibah roga mazina. Hikmah dan keteladan, kepimpinan dan kesidra raja. Soyang masalah dengan aduran, bah anak badan hukum sama. Soyang masalah dengan aduran, bah anak badan hukum sama. Ya Latifu ya Allah, Umar Khalifah leh Abu Bakar, Amir Mukminin ganto Rasulullah, pimpinan umat muslim sekum dunia.